ni tak tu sungai ho zo silbon chaw ni tak pha tu ni tarik som ni laku tha thum march kumsan ni la som ni lenga ni kuin ni tak tu su lengai khom ki tiu government job card ni tha 2.7 akhang sak dingin akigian hi 2.7 ang khang sak hi chun egam sunga rs 20 akhang zo ding hi le kilom hi ji job card ni thai april tarik khat kumsan ni la som ni lenga pada khang dingin akigianin chule india gam sunga state zo si job card ni tha ki bang lo hi Punjab, Meghalaya, Rajasthan, Hyderabad lakte job card ni tha jali cheng sagi na khang hi jite la kachun Hyderabad job card ni tha tampen hi ni khada jali atung zawin chule India gam sunga job card ni tha tom na pe na hi le ichen naw Manipur gam sunga hi Kuki army UKLF in tuni chun muwan phoi Nazareth peace camp general headquarter kumsom thum tingna rising day amangui tuni muwan phoi peace camp program ki matna chun organization vice chairman jam takpu ke timisawin vai hom nakin amang hi chule UKLF dingpi battalion CO organization deputy home le puitu bangjat hemle hausa le mipi hon ji hun chu alamangui muwan phoi peace game apat nam sipai puitu khan thusuk mi te ho ahong he sakna chun tu kum rising day hi wang sidum takin igam sunga president rule om jikin mun khada mat khom ding haksa hi ta jikin amani post mun chida amangun chule general headquarter mun amten le general headquarter munin akimang hi tin akigen hi ji program ki manna chun nam sipai hon achi sa al sep khom piu al site ho gial dona le ja bol na in condolence program le alamangui program hun ki chain nam sipai ho to mi pi hon ki helna program num takin amangui tin akigen hi tuni chun di phailin unit sung assam rifle 10 di phailin community hall munin medical camp avabolun jina chun damdoi hole thonin hom pi kui maha in meite le ku ki te ki kala buina su wengna dinga ahung tungding april tarik li le tarik nga KZC te New Delhi muna invite a bol hi mi pin gi phal loading hi tin thusu gin again hi zani Burma gam sunga earthquake jika thina tu mi za le pani hi na ki gen hi earthquake jika akisukho ki thu pi na dinga India pat Burman thil al do teu chu Yangon airport tung hi tai na ki gen hi meite pripa kedar khat sum dimana bol jikin police on alamanui amat pawmin chu hi le hawai bam ibungo kumsom thumlenga kiti khat hi na ki gen hi waive kangwai block in jani chun Thusua bol hi Thusuina gen na chun jigul hin again hi waive general headquarter election numding to kitonin president ki candidate josi inam line na tak to mo puna en tup jo hung hi dingin doi sakna ka hung lan ma saw hi waive general headquarter pat election notice bang ma om theinai loading hi waive kangwai block le unit de ki kala ki het thim lo na ping sak theiding khopa block chop kana unit taking a campaign board alum aki het jikin election notice pon masi kuman waive kangwai block hup sunga campaign hungbol theilo ding hi ti na ki gen hi tuni chun Rahul Gandhi hin Manipur buina hi sukveng pai ding hi tin ex Twitter lam padin aki gen hi tunta de news yung ngai thak theu ji chan chui tan tin ngai tu te la bonun umnum le mangpha